Jeremy Vella u Bruce McAlefino huma tnejn minn fost iż-żgħażagħ li s-sena l-oħra u anke fis-snin ta' qabel ipparteċipaw fil-Malta Youth Film Festival. Faħru l-inizjattiva u qalu li tagħthom pjattaforma fejn juru x-xogħol tagħhom. Dak iż-żmien il-film tiegħi jismu All Right, kondom xi sentejn nofs biex nagħmlu u minflok kif battu għaddabtu fuq YouTube. It was really nice, kien hemm festival, xandru u anki it was up for awards. So għal opportunità kienet vera pożittiva, speċjalment fil-bidu tal-karriera tiegħi. I was lucky enough to win the Best Picture Prize 3 times in the past, and each time I've been given an incredible opportunity. Once I went to Norway to a workshop called NUF, which was in the top of Norway in the Arctic Circle, and I got to meet filmmakers from around the world and we collaborated together in 1 week and made a short film. Għal-festival ta' din is-sena li se jsir f'Ġunju, fetħu l-applikazzjonijiet u fih huma mitluba jieħdu sem żgħażagħ bejn is-16 u 30 sena. Il-festival jippremja diversi kategoriji, fosthom l-aqwa script, direzzjoni u fotografija, kif ukoll premju għal dak il-film li jattira l-aktar voti mill-pubbliku. Ir-rebbieħ tal-premju għall-aqwa film jirċievu għotja ta' €600. Fit-tnedija tal-Malta Youth Film Festival, is-Segretarju Parlamentari Kita Tsoppartanti qal li dan l-avveniment jagħti opportunità li żgħażagħ jikkontribwixxu għas-settur kreattiv Malta. Il-President tal-Malta Film Foundation, Joyce Grech, iddeskriviet dan il-festival bħala mezz sabiex tissaħħaħ il-kreattività fost iż-żgħażagħ.